Siasa Chemero ni kuoneka ya kachiumba kuwike mukondo yungi twerekerete mwaka yo 2027 nyuma ya kile kikurekana nende kuombeka Rais William Ruto na munini wa Kithure Kindiki kuoneka ya kaba utala madhabu ya kisiasa na kuona ya kanende ya bunge Bomeru bora batari na kura patina uwe bonene kiri aringi kura ikirekana nende kuringana na Kanyonyi Muntu kuombeka Kabira Mwangaza na mbiriritie kuambwa ni utongere thirikari ya Kenya Kwanza kenda utetheria kirimantu igi ucuibo kura mwakene yo 2027 ikarigano Kabira Mwangaza na rethiria kirurie kiama kiawe kirethirite akiringira ndebe bunene na kwiriro kwithira itantu genda ubatangazire na kiama kikeru utukumya mantu yana atekithiri kethira kikarika twitite mwakene yo 2027 ikioneka bunene nyuma ya mithika nturi kwengwa kiri kanju ya minister nethiri akialuka nwareta ruterero wa munyoro na bunge bori bakia kuoneka ya kabethira baetewa mpione ni Rais William Ruto ri boba kerekera ruterero iku kimantu igi siasa na igotu borware tukuria uwebwaku ni buriku iuru ria siasa tia county ya Meru uwebwaku ni buriku kimantu igi siasa tia county ya Meru etana mbere kwa na batwi utuborware Ritura maoni yaku iramwerekereo siasa Chemero nonto kiuthiki Kemeru kitekwele kaburu twitite mwakene yo 2027 na utukoborware kiri mubango wa siasa tukeba siasa kidogo na tuketha tuguma kiri mantu igi uritingwendene ya county ya Meru tukawatanira na waziri wa mantu igi aritingwendene ya county ya Meru na kinyama mantu igi sheria wakili Marias Maranyana oro watilite kanya ka county secretary kenda kuolelia kuma mutuma twethingi ari kuyukia utongere ba county ya Meru hethirite kinye kukiri mantu igi weti nambere etara mbere kwa na batu no tuge aguthira uti live kiri TV no wete ukethira ukidownload app yetu ya Weru Digital kiri Play Store no ukethira ukiona ntato cha Weru chiondoro kwithira etana mbere kana kiri website yetu ni www.werudigital.ke.co kenda kuona ibyo byongwa bikethira bietetheria kiri wo kunyiro ni ntato kiri ira chikwithira twikuretera wethira utimo kwe mondene ya TV yetu ya Weru yana tukuthurandite kiri ntato cha Weru themwe. Siasa Chemero kuoneka ya kwenda kwa luka nyuma ya kira kigwirekana ni ya Rais William Ruto na munindi wa kuambia hura wari ngavana Meru Kabira Mwangaza akariba ntere chenkubu kumeneria Raila Odinga bemura nareke na siasa cha kwarani na thirikari kaitene kaba kiwa no guneka redo ndya kwaranria na thirikari County ya Meru nende ikethira iki watu weni mashindano ya ndwimbo ya national tuko ya ithatu mweri wenana mwaka ntariki 13 mweri wenana twaguretera gicuci kebiele kironoro mwanya thabu ya mburi Wandezo madhidhi ni Purity Richard nani Mutembe ya Rwanda. Nikonekete ya Rais wa Kenya William Ruto na munini wa Kithure Kindiki nende batalite madhabu ya siasa na kuona ya Kabira Mwangaza akomba kulikia ntura kimantu igi siasa nkulukia bunge Bomeru ntubu kuringana na Kanyonyi Muntu nibotumetene nde Kabira kinyochwa ni mabisa badhirikari na kinya kuoneka ya akomba kuthira chokandira kimantu igi ya siasa niturene nde tumete kinya bunge kurikana wiki ya karoke mwanya kendo chokanira kanywa kuona mwerekera yune yuri kukwatu Kabira Mwangaza akethira chokwa ni thirikari ya William Ruto Boniface Mongera na karite ndi kuturanira runoru nau ndibombi chekari nako karata ka siasa cha kaunti ya Meru ikakarukanite ejume ya thakibo mokwethiro bakithura kandi ciao bange baciona na baruka nabo aitere kirinte turite na mikire minga kana mirale kumakire Kanyonyi Muntu wetu ciona ni ture thirikari Rais William Samoei Ruto na munini wa Profesa Kithure Kindiki bamwita kwethiro bemuleta na kumweka kamunyene gavana otene wa kaunti ya Meru Kabira Mwangaza na kwethiro bemwa mathaga kenda omba kwethiro bashura kura ndene kaunti ya Meru kulingana Kanyonyi Muntu wetu ororombete kethiro nke mugiria norora kwino tongeria bonene bo State House no nanetie thirikari Ruto na Profesa Kithure Kindiki bamwite kujuke mukondo juju bakonora ground ya bunge ndene kaunti ya Meru itho kangi na inyankoroki ngwatanire gavana otene bona Peter Munya na senator otene bona Mithika Lento lerunguro Gachagua bamwite kwethiro bakigarura Meru na kiugo kiao kia one term
Bishop Faith Kaira Mwangaza ora kuringana kanyoni mtojo yeto turara kwa kudura kinenkero mathagaji thirikari korea ona rugoriria kiama kio kio mpintu kwenye mose kiumia kitore neridi kwithirwa gya kanya kaende kagwatene na tuta mkirispindi ya kabati ena yurigiro boy gambale ukithirwa kiarukana kwithirwa shokera gitine 2027 na nande gukareketio kugarukana kwa mantu yukurigi kwithirwa kwiriokia mantu bakuru bagisiasa barani gavana Karaja Bi Faith Kaira Mwangaza na inyankoro kia bunge baka Ontemero ontubura na bukiri moshemano jo witho jura bunge baka Ontemero batinde terotero na Ivasha na jura kureka na Profesa Kithure Kindiki no kali kwibethro be murarame kina kudro be moera kuleta gavana Kaira Mwangaza akarekire itindale gisesa nene Ontemero ikudhukange manto buru nke reporter Antoshero TV kumaje kingina ngine kine kimusho Nairobi mbita Boniface Mungera akoro banjuri ncheke ntere chiembe ne bomirete na wikira kayoko kirinu bati kura siasa sia ikundi kia ungavana mwakene yo 2027 akoro babo wite amero kaitene kane boyekete ngavana mutuma ntwe dinkiana na umbere amero bakethira bakibanga bakiromba medical inture na Peter Munya kwa bela siasa semero na baiti na wero nontobo ne baitire bunene ki siasa abaso itethirikari nene bakira boyete mutuma na bati kuyekwa nonto ne wayo kethira akiritira amero ngwe mwaka yo 2027 Dennis Mugendi aina riboti Mumiru ugire mukuru akarite gatinene kamuti nona gakuraja nkuruki ya moiji ari gasaurine nabo bari akuruba igembe bari banjuri ncheke na bangi nibonete kuraja atemerwe kagira mono iri utongerie ne bwanga bana Isaac Mutumanto idhinkia na bari wakuri na bata watu embaru kinyakithurano kijite tonto kinyari norio igitari ya igembe nyime imenti na tigania kwithwa kwari na giti kya ungavana kole antu bakai nonto te antu bamero bakuwa bate kwibwa bawere twe rira muntu makumembe araire ngabano mero na tukemenya imenti renjoni imenti na ngabana maitayele renjoni yenge yatiania ira na munyoro tongoretie nikatukua eitare embe kinyaro nonto ipatio mero nonto ne embe renjoni to support tuenda to antu bamero community to support mutuma nikendomba omba ku deliver na nchoke mbuye ibo yake ikaito murungi no ntokira ito murungu vision yake ni tambali kuwa eitare neto onge embe mukono no ntoire onge te kabila inge cionde renjo ninge mukono watue tukenda kutharanira kana kuura mwana wetu urite ni thai twimucokaria nkatho muno no ntumiro nirakirire twine itara miaka iri tutura kumatuka na kilele gitikuthira katucokeria gaita kai mutuma reverend no ntubangwira ritete nawe Peter Gatira munya na medikali nturi berigiri tukuromba gitikiu kya ungavana ontu na bubombi kuleta nsabasabano inene gatigatika ona gutuma kinyamutuma rugendo rwawe rukagitarua kurubaba bari beri bete siasa nese kindi seitebi nene tontu bari thau meru ibatigire mutuma amitume 2027 katokoria siasa beto bameru muno twina antu bakinyete kuraya twawerwa muno antu bameru baromba itebi nene yonto munya nara ke thirikari nene bai na ke korombete kya president kana kya munini wa president mitheka lentore na kinyete kiwango keu omba korombete kya president kana nyumwera ke thirikari nene na mutuma nare konwe anachiacha batienda ngwebwa na ginya mwana chiacha bokabwethia barabara ya iteneuru atura Nairobi mwana chiacha atemiona atimisie ende tolelie ni mutuma antu bameru ni boreke kwiro mutuma ni mwembe na tiania nio kireito na munya nwetu na ni mucia na mwana wetu aitu mwendete ri twamuthurire ni twamwere kura na waitari ingi nero nontu wamba kwithurwa nikeyite kuthukia twacia kanya kendembe acia kanya tugitiania kuona kanya batu embe itu kwenda tiani itu kwenda menti nende ni twa kanya ketike mutuma 2027 tote kwaria area riri igene Dennis Mugendi Wero TV Igembe County ya Meru
Akariba nterecha kubune baritite maoni yoru dia miambo ya Raila Odinga ya kwenda Kenya bethira bakiaraniria na thirikari. Bakiaria karibani berete Raila areke kwarido bikanyono ntukune wa Chendoni bakiwa mereyo ndethira ikiarendu atati ka Kenya na thirikari amana nkiama ya Raila Odinga ni Raila kina nkiama bongo bethirite bakigundika kumania na ndwari ai. Kwando rikania Raila atiri mwira atiri arikane muno observable manners mtu ate aragia thaira kuria Raila thai na kuria natie kwaria nendere kuria mpanga akenya tia baciaririe bongo ni bamwe bakari monombe wimbithi kuma nkubu barabashumirite kurita ugebwao bwegiero mbara mutongirwa kiama kia ODM Raila Odinga rakoromba Rais William Ruto kuthithia rwari na mbe wimbithi baumite kaunti mwanya kirimongo jwa Kenya akaribana ndeba kionania kuregana roya ru nikirabo ugite mwankira naro ne bakuno kimetho nikiria bakugare gwitia roya mwanka muthiru ni wenka kiatethekere na njure ya wenkai baubange bethra bagitigo mataene bakionagwo Raila natige gutwiranga mantu ja dialogue ngatukarende na utwaranirie wengo atwire kwaranirie miaka magana janga nona imbia Kenya bono paria runde irwandikirwe kiri nandiko report na maoni jara yaitiwa Kenya bonde country wide ande ko twiranga tuje tuite maoni twaranirie kairi turarera tukiuga atia ugaruta na Raila batiaranirio tuirwari rungiru kutukura twaranirie na dialogue yao ya ugete Kenya bakendelea kuragwa abduction ithire angate ugwa Raila kwanza ukarimethene thai ya Kenya bakiuragawa utote kwenda dialogue twe Raila etere kimethene thirikari aetere etana bambandi na bajo kikionda kachi umirite kutumite njirene chieta kwadamanira thakachi andamanira cost of living na gutonya thirikari ne the 10 point agenda iria anenkanirite on the table I agenda izire akichiumbete wa fulfilled that ntungata chiao itonya thirikari na baewe ngugi na ndia kariba barua kina kia muge Kenya ngwana rito la gwitirwaria bakiuga ni Raila Odinga gwichura metha ya kurira na kugerio dagachokera kaire kirimukari bakiuga ni untu thaiji nethirite agita muchemo tuijo tenda dialogue okwenda metha thithua ira ugwo kona kanya gagukarira kenda wero igwo kuthithia dialogue ura wathithirie tukwandamanira finance bill last year wona gwatonyeria mutwe thirikari na wona bia kuria tutiti kwendokera methene conmanship tutiti kwendokera methene ira tutikuonwa maono ya mbere turendokera methene ira we are talking about three issues of the common mwananchi dialogue Raila kwaririe te gututethia thai tondu benefit cia wake akurwira kiu kiawe na batu atukuthina na dialogue ira njega ni wananchi bakwaria bebo na Raila nontu naraere atina sege Kenya na kwenda kuitonya kaire oigwa tha kathikirika akwenda kwira Raila na arua atiri Raila na arua twe Raila last year mankubu gicigo mbunge kia Southiment nke report ratito cia weru ria kwarietwa ni mutuge kare Akariba chukani bumirite mbunge wa Tharaka Jiji Murugara na kumwira nareke kuya kwa kubabye kuria ntere chia ya Mbang'ombe na ntuba Tharaka baikuya ne mpara bakiaria karibabo wete Jiji ambita kambi ntere chechuka nontubo etiki ongavana bakiwa na ulelo nengwe yewera batikuruta ari mbunge weshio Tharaka Bamwe batori kuma mbarichia kia ng'ondu gĩcigo mbunge gĩa Chukega Mbang'ombe ibameneretie mũmbunge wa gĩcigo mbunge kia Tharaka Gĩtonga Mũrugara nontu bwandio cia ntuo gwa ntugo ira bakuga na ruthaga kĩrĩ gĩcigo mbunge gĩkĩ rĩu nĩ kwana raumire kũrĩa cia gũtũra bara rũkĩndũ antu metu nĩ mũgwĩtĩkagĩra kũthi kũrugagĩrwo mũcere bare Gĩtonga Mũrugara ena kintu twitaga saving and comping wenji no kuri kariba babariuga gĩcigo mbunge kia Tharaka kĩũjũrĩte kĩrĩro kĩegio thina mbere na nkinya wagia bia kũrĩa gũntũ kũmwe na kũmwe indi mũmbunge Gĩtonga Mũrugara tindaga kĩrĩ gĩcigo mbunge gĩa Chukega Mbang'ombe kũbanenkera bia kũrĩa na kũbaruthĩra thina mbere kwina antu maranegenaga igũrũ gũtutegwire ati ciana nĩ tũtindaga rambe ati kubothera ciana ciekirwa chuma maguru na nuntu barabara kuthuka Gĩtonga na tinda guturugira mucere wa ntuku wa weekend Mũrugara nambe eganie mukuru wa kwao Tharaka ukegwa agategemea gutethia antu makwao na kwendia minji
anto mae gamba ng'ombe gwitiare na matethia na mbia anto makia ng'ondu na wega umaga na muciere kwena umukuona wa murugala le alasire gociarwo Lukendo le tukaruga kirwa micere tuone tu tukwegwa kumaga galeonze bariuga agitongana tĩri ndiunga ciake chuke gamba ng'ombe ambe arutire akariba gĩcigo mbunge kĩa Tharaka wĩra Murugala nambe acoke kwao athie ambe aruthire Tharaka maundu mao kila kimabateria manenkere lakini gucoka turugagira mucere au tuto janto makurugirwa tuto janto maruta wĩra wetu gitongana te guqualify kai mugata anto metolo mugata Murugala ni mukuona bo maruthete kule mbunge Kotweka ciana ima maitu maciarite na ruo ikarato igacoka ikanengerwo igari kang'aragie ta risasi mugetekeria Nyagoleria mere stima na rose na into nyingine twajionire guku riu nacoke Tharaka kamenye buria kuguluthira mauntu mao muthia bariuga no agwe arurunganitie ndwa na nkinya nkububania ire irari ogontugo inkaimbiru ciegie mbanjenti ya kaunti ino na ari kule athurerwe na nukwenda gitikinge niyo nenda muchuka kweli na muthura gitikinge akumbitia bona tigaga umathie guthura Kakamega nikenda mbire gutega president tafadhali gitunga Murugala necoke kule athurerwe acoke Tharaka atethie Tharaka hunu mune kiuga niguo mujumbele umba kubinga mbanjenti atana no kwenda barabara ithondekwa no kwenda mantu mengi maruthona Tharaka ko gitonga te kubwira mutongoria ni muntu mumai muno ko nacoke kwa Tharaka athia seria giteka mujumbe ringi kiripotera ndeto cia weru kuma gĩcigo mbunge gĩa Chuke gamba ng'ombe mbitagwa Martin Mugambi Ureithi bwa mburi ni untu bwithirite burio kuma kaita ka bajuyu betwende kaitene ka ureithi bware ake otongamo na nyama kaitene ka biatho ora ntuko iwita no bonende ntubo bwambirite kwithira bukiongeleka kagoro kiriu mantu ingi ureithi bwa mburi tekinya kari kwithira bakiona baita ainene ire ntobimo bire bithirite bikiumania na ria mburi no mona kubwithi nto mwanya birio sabuni na kinya mauta ni untu bora botiita ikundika thumba kire ikundike mwentere ciembe bethirite bayukire na kwithira mia kinya kiri moturo yo na kini chunchike bile kirondoro mwanya mburi ethabu kiri gicunci kia biiri imwe kwa imwe itukinyite mwanka mucini o maua kiwande-ini kiria gikundi gia Kamanu athiruga itibambiritie gukujira uria bakuthithia sabuni kumania na iria riria mburi one butothithagia sabuni kumana na iria mundene twiyana rio direct twekira kithimine tukathima tukona ilita iana onto yeru aria ndenda kuthithia sabuni ya lita 5 alafu wathimo weta cio ki machini yetu kulene ugekira kwendene ukaringa rĩrĩa au Kwa uria machini rekamba weta mpio kana kuuma tuteruana eria fresh ora rumire mndene kire arimi ndire ya rombe kire ko ke container Yonto na bubu gwitia utia na umwe kwithirwo hari makini mono nikienda kuthithia sabuni njega Isso tuthimana iskobiu kamba wekira niso isukine kenda patigosire itatonye sabunine orinya ironda bila inene biremete bila inene pio bikarema inya sibitare nonto bwa wekira na insweu wekira na inso na alvera ndawe kuriaria ko nyothio bwa kubokaria atia putere yarambori ninto bieto bira byatumairwa mbere ugi iji yonde nayo irijukia ndaika inkai 30 kana nkuruki kuringana mongana jo sabuni iri kwendekana ona ende sabuni yetu ne buere ni ere sabuni kanto kwa ropa na kutiga ubali na maubatu benda igothetherua very organic yetu ni organic buru na ito kuromba inyanga bana narare ato ongela mbori ato shwere nya to machini na tuma asoke tukona mawo ya mainge tukarethia njoke hii na inswe to no ntuite kwana kweba ko yenyo to rato benderia ro matirio to asiende to benderia mbi to kabwithia abio
Kwa wende tukea kuongelo abantu yeto yabwa muno na inso ito lumaze mdena to kabuithia sabuni no to sabuni nio demand ile oro muno lakini nio to kona inkono ibo bwithinya na njara methone sabuni eji no yoneketa githikai indi ni ithuganiro rinene ria antu ba itura riri kana akenya bari na kioneki kinene ya gukiria uturo bwao ona kinya gukiria mugongo. Factory yetu ni Kapvete, Igembe North, ina ikundi kuma Igembe North, Igembe Central, Igembe South ikethera nyo na ikundi bibingi ito iteta mwanka kinya tigania East twena ikundi, so ikundi bibionde ni members ba Kilimo Mapato Cooperative. Weru na bunde gorone kuri na ntwa baingi bakawithire bari na ithuganio riumba igutethia indi nabo batina inya na bari nabo baina inya batina ithuganio buruburu na ikyo nuntu kuri na bata ya ntwa bonde kuija amwe kwiringanira kimaishiria nikende kombithia mauntu tajaja orieu okio maintain boya bubone wekari no kama more than 4 liters na nesi arato ana tuthatu kwa uthi ikomanisha wo karethia mbori yele na kaboli kamwe kasane ni kakuma ngirie 10 na kameri ithatu ikomanisha wowe okiakurethia mbori ciaku cio kinyanya yele yake wowe ukuthithia maisha yaku bwaya ukuthithia maisha yaku no tutwana turokendia over 10,000 na area rira riongwa na rio weta wendie lita no tulite mwe area rambori turura 150. That means wo mweri wakilo Kenya mtora wa andeki kwa watu kwenda kwera young generation mtu akarila ngwene mwenyokara ya kwandekwa no tuito kuona thirikari yetu bure kari inyokara ya kwandekwa ambereria kaure mikanini. Dennis Mugendi, Weru TV, Mushine Maua, County ya Meru. Ono tukuona kanya kambere gakuno kainde tugichokera tugatha tukiolelia rono roma entry igie kubangania kuthira wagage bokaria ntere chia yembe na kinya kwithukirwa ni maitha ntereu gatone kanya kambere gakuno kainchokerete. Kambuni yetu ya Rhino Mabati igwithiti maguriko kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile, za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made. Ara maguricha gwite kuma magana jana na 120 mwanka magana mugwanja ja 45 wa kilomita. Gauge 30 made kuma 680 na ndeni 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndeni 499 nake. Okenda mbeshe cia kuciurire guru ja toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twithirwe tugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka ntire ya Meru gwita Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati jetu tukarie bietu. Rhino Mabati, do it best on top. Keke kabeja na kamutu wake kenda nje kwithere mane kara nice siri ne mutujo nice extra premium mutindi je na kamusere inyaju to enaju jwambishori kuma nice rice millers moya mogori wa kinyandu kene etia mutujwa nice extra premium nkima ya mutujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamojo muthongi na nikwetaga ugwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri mututujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni
Watuika wina kiuria yendekithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Nice na Nice Extra Premium. Nukuthuganiria gwita skuru enthongi na enjega kienda kuthomera undagitari. Thuganiria gukaragwa kubwega jamurito undagitari. Cukuru ikumenya uria kugita kirimikarire na moritani nikirokarania janjemwe na kinya cukuru ikumakira aritwa. Ukienda kuringa ndari tukugwati ogeni Imperial College of Medical and Health Sciences. Ngugia undagitari yambairie na gushwa programu ero kunganira na no mienda. Imanto jamikarire gatigati ka aritwa na atori, aritwa na aritani na bogetumi buru ndagitari ukumenya gututira mwajie uria kubati. Kiwi kyo getumi twaero ke wagia college ria njega buru gitarone ke Afrika. Mashindano neja Africa Company of the Year Awards 2025. Ujokane ba mweri jokenda ibwetete na mbere kiri campus yetu Thika na Nakuru. Nonto bwante tonkuru kiringa thimu namba 0719 223 223. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Tomerie njega kiriogwa murimi omira Green Life Crop Protection Africa Limited ikureterete kioria ni kenda mira yaku ikurora kubatere kethira no gucumbura itotongo ta thrips na red spider mite jachio ndamba ukamaka kairi. Green Life ikureterete kioria kia thina eje buru kirindawa ya Compostela irio kuthima mililita 10 na no chinchina na benzolone mililita 5. Thina cha fango ja powder mildew yani kemu kana mpio blight na spot tumira ndawa ya Absolute Star kithimi kia mililita 10. Kenda mire kwikura bwega twina optimizer na kithimi kia mililita 10. Kenda gwikira mira ya kurangijire no iona thoko tumira ngondi chance vegetative na kithimi kia gram 50. No ungani ndawa iji chionde amona Integra mililita 3 iri stika kurigiria ndawa etigete kimirene. Wenda kumenya nteto nkuruki aranire na mutuko gokurukira 0742 511 623 kana mureti 0743 086 987. Ukulima ni Green Life. Your growth is our growth. Je, unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara kuu ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kutoka mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano. Vyumba vya mikutano vya kisasa vilivyo na projekta na vyenye mtandao wa haraka, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, flying bridge, camping, bonfire na mahali pa watoto pa kuchezea. Kisimani Organic Farm ambapo utafundishwa kuhusu ukulima wa kisasa na salama wa mimea na mifugo, nyuki, samaki na ndege wa aina mbalimbali. Vyumba vya kulala vya kisasa na vya kifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au makongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Kwa habari zaidi tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. Asilwela ukunqoba kuphela, kepha silwela ukwakha isizwe esinohlonze. Sekunjalo.
Utuboru wade turi kuria maoni yaku na yere kuuria murumo yo siasa Chemero. Maoni yaku na yere kuuria murumo yo siasa Chemero. Na kiri baraba utuma ntumiri tion kethera kithoma ntumiri nkaya kwina kuwa Waru TV siasa za Meru zinaonekana ni kama zitakuwa na changamoto kulingana na vile azieleweki. Ni Kirimi Beckham kumantere chiaiko mwenda morao kumantere chekaburoni yaka wanata Edward wametuchokeza, wanapaswa kwenda nyumbani. Nugaga wa yes ni ukweli, mimi kinyua pikipiki kuma Kimanchie Gembe North siasa Chemero ni tonoetie tuchogera kirente sietone atenende atongerie borwangi rwa ukari rwa rene bakinyete ntere chio makinya kenda kuona nara kambe ya borisi ya Komero bakiariane bedri tenende baitariria atentere chio ndu na makinya na amona machine bakethira nende bakia mona corona wagagia ntere ubakiwa rwangdo thirikari nene tuketha rukiwatanira na ngwataniro na yatuma wagagia bwithira bukithira buru ntere yo. Walera thirikari nene yina muoroto wa kuleta gikosi ikia polisi ikia National Government Administration Police Unit ntere echia Gembe North na kwikira akambi yabo kwirutanira amachoezi mao indi murungamiri wa gikosi giki eto echa osimutumana riongite ntere echa mashini kinya ntere echa ndumoru nikenda kuthinambe na kuretheria abantu araomba kubwira gikosi giki gwikirwa akambi ino ya kurutanwa na imwitwe niyo tigiri yake kuna isu ya kuolia ile tomba kutureni askari wa Kenya tiba Meru wake, lakini tu ili weye kedoi na manufaa kinyake wananchi na mbele kwa security kwa kuna security na development kweta kwarikia kwa area na nene beto Nairobi bakonsinda wewe kedoi konsinda ndio ili moyo kuidia masosi yao kedoi benefitini sana si antu betu Raito karina antoba EP beeta kuona naraba kwenda oka kole njira bakwenda oka training kende tutereria mantu yo salama na mantu yara antu beto bokelugira thinene riu tutiere technical expert baraba kuma ki wizara ya usalama kenda bomba kuolelia bachusi area kubwa preparatively na tukimnya area atari muno ara ngombe cionthe ciumite njia ciumite nyatiania ciumite Gembe North ikulukira umakinya so rira antu baba ya training na baitano tuitikiria manto karia kana wamba wa ngombe tuweka katika kaburi la sahau ojoka ethirori moroto omwa kuthiria mpanga ya maitha baraba ethirito bagitabarikia antere ino walira kali baba wamwana atongere baba kathite ngavana mutumanto ethingia nonto obwake kwirutanire kinya we gutetheria manto nimeye kwa igokaria antere ino kuma kureta askari bararetere 52 na ngari yele Land Cruiser uti wamba wa bwithika so sirikiano bubu borete kinga bana ora twenga biyo tumatwangwira ngavana mutuma kurita nene na twamu support mwanga to make sure salama bububwa ciume biele bithiri nombero turetera reinforcement anto baraba security na ngari yiri so kumeita riu area netuliete na tutomba kuona thina ingi ya wamba wa ngombe serikali ina interest nene sana kuhakikisha kuna usalama wamba wa ngombe no bwingia lakini serikali ni ikaritangwe na njira kwendekana kienda tumba kutha kwena usalama wa kuonekana ku lami ni rejere na kwena lami Kenya response kedho euro ya kusaidia wamba wa ngombe na video vingi tuate serikali kuritangwe kuma Gembe North Petan Class Chabare akari batutu orire rodera ni bokite kayoko rura wongele kubwaga gebo karia ntere ubakiaria kariba wite kwina makareka ya worwani na bamba ntere umno bakiwa mabisaba polisi barabara ntere bomoni alebi na batekumba gwira bayikiro kurita ntere gakimutegi aina ribotie akariba tutu bakutheti wagibo karia ntere ino bakiuga nambe ya ikuno akaekongereka wabora gugukia na borisi utiretagaria bakuthukia no akaba kurira nchobini bure security tunandene tutwa twambiritie no tongeria baburungamirite market yetu tutwa no tugintu kia mbere omba kuya kwithira ndene market yetu tutwa kwina tutije ibao batwire tutije ngogembi baitano ora basurvive ndene tutwa market tukwambia gushughulikira manto ja kithurano gya kuthura atongeria bathoko ikenda tukombokaria thoko yetu ikiabaga bagirwo na kiragia minga so kira utekithurano ja kinga thirikari yetu ni mami kirachi
itena security burungu gya obora ye kubyurunga ambaye na kujokia mbeca cia ritani utengo gingi bene buru muntu ekwa bakoga ogya sheria ko mwantu koijire bakaregeria askari ba uti ukaria bena buru tonto bare tindo shungusa muthenya tukwa bena ngugiri ko bati kwirwa bagita bwebe bati kwirwa bengo gene bakomama iketo mianto bakurana tu taunini na bare urana nyame aline yao kwanchowa askari bara tu na boda ai doregirite ni achapakasi lakini tukuja karakara na askari betu na toja kuithira ibo bachangite nyore bisana ni arebi askari betu ibo bakunda nguru kinye bara baturana na ikyo tumaona kile nsengiri giti mbaye no te nsengiri giti 24 hours batwira tha kenda 95 mba ni ruguri anto abakuringa seresere yurani gombete kuthiro gwingi muno ndene tuna kambi na askari ba Kenya Police na CID monka kona aru ore rombire kura otuko nombite kujuria muntu 14 kumba kuthiro bakiura wa na muntu umwe eba 14 bombire kujukirwe tagari rege giceria indi bau bange tutije kurana gukaratea kinyoko no ntu ikinyire thasta ugeto ringaga ukaga muntu ogwitika buru no runene okaroka kwirukire turoka bona abaitianga ari tha 12 batu turigara tukigwa antu babaye ndeka security askari indi ni urambona jara mwingi ontu tuko yamanya tutubegera security ontu bonte ne are iromba rendikire thirikari matiokario guntu kuko kana barete borichi bangi igiromba thirikari imenyorega thiye na bati ontu na ndai gwibirite atuze kwambe kujukira ndi sheria njere ni cyetu tutuko nabo bute buige sheria itukuromba buto tuganirwa kinyethera ikambe wiku askari batumenyaniritie abo bomba gucentua tureterwa askari baba bomba gwitango gya njirere bubi iromba yako thirikari yetu shughurikire itwe utongerie bokungana so nandi thirikari yetu igategerwa bwega ibo support manto jano ntu nyira bobina mutaratara jo bibatikwa birugura waju utumba kujo mbiro karugurira antu igana rimwe barugurira mba magana 6 kintu kimwe gitumbe kaburu ikona ni nchobi okiritwe na nkuru kie binge bionde so itukuromba nyamba itegero buru bau bakuna watho bajukirwe tagaria no nchobi te bya kuria kuma gicigo mbunge kia Bure ngiripotera Wero TV nyokambitaga ki Mutegi. Kaunti ya Meru ni matinda ya ndwimbo ya National Music Festivals ya kethira ya kibwithika bakiaria wati baru na rungamiri ba matinda ya baraba kinyete kwa ngavana Meru Mutuma Twethingi obisine bwito matinda ya kambiria tariki 3 mweri wa 8 nayo inachoka ya reke tariki 14 na kethira ya kiguna Meru bone na kimantu igiwite na mbere na kinya kibiashara. From the time it starts on 3rd, Meru County is going to host over 150 participants in this Kenya Music Festival. 150,000 people will be here in Meru. And Your Excellency, you know the implication on the economy of Meru. We appreciate, already we have tested, I was here yesterday, your hotel industry are already aware and they are realigning themselves in readiness to receive the visitors. Meru is ready to host you and the entire team that will be coming. We are ready in terms of hospitality spaces that we have in Meru. We are ready in terms of security for a county commissioner. We are ready in terms of managing all the areas that you've talked about, the areas that you need the county government to be engaged in, so that this will be a successful event. Anjokia kanyaka karibishe ya Meru bonde kire Kenya National Music Festivals ire kethira chire Meru School, Kaga Girls na Meru Teachers College kwambiria tariki 3 gweta monka tariki 14 cha mweri jwa August. Inkoromba skuru chetu cha Meru County iria chigo participate ke the Kenya National Music Festivals bekire their best foot forward ikienda bomba gokeria county yetu na kuokeria the flag of the Meru County ikienda tomba iko na trophies. That is the pride that we nayo kirea youth betu, and that is the talent iria thirikari yetu
as a county government ikomba gukiria, ikomba kunacha, ikomba kuthithiria kinya more training. Governor wetu na thithitie mubango jo Mwanki Festival jura jo kethra jo jeta ku promote artists na artist bau dawa talent iria ambaniria kuma ke mubango jo jwa skuru jo music festivals, and these are the future of our country. Gukurukira kithomo kikiri kuna ndi kigotwa CBC igia mantu ya talents na kulitera ngugi na njara kwenda kuga ibwega sana governor no ntubo kiri brora retere Meru ibutumite monka tuona michetho music ya Kenya nzima ejete Meru na kanya gaka gationekanaga jairi winkurinya chiari bana baba inyabo bongwa kando na ana kwija kuona michetho na gwithira bagichetha no bagi participate inyabo achiari ibe yabachionere na baya ana bao kanya gakwija kuona nontu mantu yana ndiyo thirikari yetu ikwithire kiaririe muno gwatuika tikithomo aki inya mantu ya kuthithia mantu na njara mantu ya wini imantu ya tukairwa thirikari yetu yana gitumi sana. Anka request antu betu ba Meru muno aritwa na arimu chance nja muno ekweya kuthoma uketa in those music festivals ukathoma ukarekebisha in case utakinyire to the national level ukaona where you went wrong. Tuketha tu provide madaktari betu tuka provide daktari nkuruki daktari 10 para baketho bena Meru school na ambulance chetu ukeji kutho kwina ina emergency. Ikundi kimwe kia ntura ntere chia dola zembu ni bati na kithikiro nyuma ya maandamano ya Sabasaba kubatia thinenene. Pakiari bawite maandamano yaye kwerekerwa kwa mbunge wa Manyata Mukonji ndoba ithukiro na biashara chio kwithira ikithukango no tiwa baitala asara enene. Rita Mwaniki aina ripoti. Gikundi kimwe kia avuri biashara ni maracakaikania thara nene iria yamakorire vuvuyanake aria mari thiini wa mururungano wa njumaine ya kiumia kithiru kuthukangia wabici yao mwena wa Daras thiini wa tauni ya Embu vamwe na kire kionthe kiari ndari. Mururungano uyu wari wa gukumithia kwa matu kwa mbunge wa Manyata niwe Gitonga Mukonji na kuja hapa kukodem mambo ambayo walitendeka siku ya Tuesday Jumaine, kwa maana sisi tumeenda hasara kubwa, kwa maana tumepoteza kiwango kikubwa cha pesa na ambacho hatujui tutarifada aje, hatujui tutafika wapi hapo anji. Na sasa kama sisi watu wa CBO tuna count hasara sana, na ambao wameshikana na hawa goons ambao wanasemekana wamekuja huku Kilimari kuvunja mali ya watu, mjue si serikali ambao mnavunja, ni sisi mnavuja mioyo. Na valeri marauga matire na njira ya gucokia mbia iria makovithanitie kuona matire na rekondi wa yonthe na huo ikongerera makiria athara yao. Hata hatuwezi sasa hata itisha deni zenye zilikuwa nje, document hatuna. Utaenda kuitisha nini? Mtu anakuambia nilipa na labda kulipa. Sasa sisi tuko chini, biashara yetu imesorota hivyo, na sasa tunaomba serikali yetu ya county tuangalie tu na hii mambo ya migomo ikome kabisa katika hii town ili tuweze kujiinua. Guku riu magikumithagia mirurungano ta ino kuona tio atheri mathire athara kumana nayo. Kwa hivyo tumefika hapa leo kwa lengo moja, kukasifu maandamano iliyofanyika hapa siku ya Jumanne, ambapo sisi kama chama yetu ya Rising Generation Initiative tuliweza kupoteza mali ya kiwango takriban shilingi 200,000 kupitia mgomo uliofika. Kontena yetu iliweza kubomolewa hiyo siku. Mwenye tulikuwa tumeajiri kuhudumia M-Pesa akanyang'anywa pesa, laptop na bando wakafika mahali wakatuchomea. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbetagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Biashara na karibu mikindo rini bona na ite muthuro yo ni kiraba kuwa nyuma ya gavana wa Meru Mutumantu Ethingi kuruta watho ruana kuanda ithe chondiru to thokone Bruno Ntuba Wenyangi buri kwithira ikibwithia nende bari wa kurena muntu mura ni nturikana Dieto Musa uraba kuwa na arete kuruta ithe cia we thokone u naraba kuwa rua na kwirikana nende kwithira akihura kana kama biashara mono katia na banja chimwere bakira mbatongere Bameru ukumira ntetoi John Dega ayana chionkoloki
ene tuwekinya na cia mwana gwene ndenda kanisene na ira cio oro mwana agundito eta kuita acogera te kinga timanga me nikuria weka ngambe na ata miringire iria ora irwe musambura ire aunanga mwana maoro amunanga njara amwekira male mothio mwana meza yationa kuko kumea uni ketaga ndona ukanya mekituri na kitameza iro bare akwa kira tokoria uni akuintezwe nanga gukuko eya komeneria no na ugire kinyora mwana itwete nara tukenda tweto mucwa na ingira ithobia yawe narema ithobia ibi bitucukura tokone ngori na ngambi no bado tururia ketha tutikaritwe ondo twatu kuritha irwa mbori erure na ngambe twenga tukaurwa katurwamirite kubatu nige turi antu batu ri erure ituita mbeca cia titi na mbori itita irwa titi kabatu twatura mesiri ningi itokaretwe twe na ngabana na tira wa mbori singirwa na itaingirwe cia na kyoto cumbura ya ikwase biakwa na boka oni ndana kia chaita cho wenda rerero cia tira karate cia ngwa oni ndana kia chaita nindi cia watera na ira cho cia watera tukura cia watera na cia cho kwa renge na cia cumbura no kaya kolo ametongedio ai wa uhura wa ukua wewe umekidoria tukaenda kumea wewe kaya to cumbura mo todavía de ello. Pues teoría ahí, tenemos que yo que me pongo a ver desde hay aquí no. Todavía muy bien, todavía le van a decir que ya con un gallo, supongo que ya me ha todavía Ono toginya muthio nteto cioro the mugucogerin kathano bukutho watanirite na unito watane kiri mubango yo arwe siasa tuketha tukolelio rutingwe bwanga bana wa Meru mutuma twethinke kiri ntukwethirite ari OBC na tukethira tukwatanira na waziri wa mantu ya igio watho na urutingwe kaunti ya Meru Marius Maranya.